Pozdrav i dobrodošli u Komparativ. Pred nama su razne teme koje se tiču svih nas. Zato se smestite udobno, opustite se i krećemo. Opštinsko veće je na sednici usvojilo budžet za sljedeću godinu, koji iznosi skoro 3 milijarde dinara. Budžet opštine Kumanovo za 2026. godinu ima ozbiljnu razvojnu komponentu, a to će značiti realizaciju velikog broja kapitalnih projekata, jačanje kapaciteta javnih preduzeća, finansiranja sporta i kulture, rekao je gradonačelnik Maksim Dimitrijevski. Opština Kumanovo nije jedinstvena opština što subvencionira javan prevoz po državati. Opština Kumanovo nije jedina opština koja subvencioniše javni prevoz u državi. Niti smo to izmislili, niti smo to uradili suprotno zakonskim propisima. Dakle, subvencionisanje javnog prevoza u Makedoniji se već decenijama sprovodi u gradu Skoplju. Dakle, ja kao gradonačelnik najodgovornije tvrdim da subvencionisanje javnog prevoza u Kumanovu svakog građanina košta samo 2,2 dinara po glavi stanovnika na dnevnom nivou. Ako ne znate da izračunate, pomoći ću vam. Dakle, iznos za 6 meseci podelite sa 183 dana, to podelite sa 100.000 stanovnika Kumanova i dobit ćete realnu cenu koštanja subvencionisanja javnog prevoza. Kao organizatori javnog prevoza postoje 4 kompanije koje se direktno javljaju po linijama u okviru tenderskog postupka i sa istima se zaključuju ugovori. Vratit ću vas nekih 4 godina unazad, kada je raspisan tender za javni prevoz u Kumanovu, sećate se tadašnjeg nezadovoljstva prevoznika jer se organizacija vršila preko više kompanija, pa su izlazili na protest. Ali ja, za razliku od tadašnje moje koleginice Danele, nisam ušao u sukob sa njima jer bi na kraju dana trpeli građani i niko drugi i tako ostali bez javnog prevoza. Zato sam ih pozvao u kancelariji, razgovarao sa njima, prihvatio njihove uslove, potpisao ugovore sa svima, ali smo ugovorom fiksirali cenu karte i uneli cenu karte u ugovor zaključen između opštine Kumanovo i njene organizacije NIFA. Da bi nakon samo 2 meseca isti došli u opštini Kumanovo i požalili se da zbog enormnih povećanja plata, troškova goriva, tehničkog održavanja vozila, rezervnih delova i drugih razloga ne mogu da izdrže da se obraćaju po fiksnoj ceni karata koja se kreće od 40 pa do 70 i 80 dinara u zavisnosti od relacije kojim putnik putuje, jer imamo relacije u oba smera duže od 40 km. Jedna od takvih relacija je Kumanovo-Klečovce. To čak spada i u kategoriju međuopštinskog prevoza, ali je Klečovce u opštini Kumanovo i mi smo dužni da to organizujemo. Tada smo od njih zatražili ponudu za potpuno besplatni prevoz, a oni su dali ponudu od oko 2,5 miliona evra. Mi nismo imali toliko sredstava na raspolaganju i u tom trenutku smo imali otprilike polovinu ili nešto manje od tog iznosa. To smo im ponudili, uradili smo analizu, dali su ponudu i ušli smo u taj proces. Građani Kumanova će nastaviti da koriste subvencionisani javni prevoz u narednih 6 meseci. Za ovu subvenciju iz opštinskog budžeta je izdvojeno 45 miliona dinara. Što se odnesува do ovaj budžet, što je po mene specifičan во odnos na ostanatite, znači Što se tiče ovog budžeta, koji je po meni specifičan u odnosu na ostale, odnosno iznos novca koji se obezbeđuju u odnosu na aplicirane projekte pred vladom, a po osnovu mađarskog kredita iznosi ukupno 50%. I de facto, ukoliko ta sredstva do kraja godine budu odobrena 100% od strane vlade, opet će zavisiti od državnog budžeta, odnosno sigurno ćemo imati dodatni rebalans ovog budžeta. Ovaj budžet, kao i svi dosadašnji u posljednjih 8 godina, osim 2018. godine, ima izraženu razvojnu komponentu. Imaće realizaciju velikog broja kapitalnih projekata i dodatno ono što znači jačanje kapaciteta javnih preduzeća, što bi se u praksi trebalo odraziti kroz grad,
koji će imati viši nivo higijene, veće i uređenije zelene i cvetne površine u gradu, kao i dodatno od strane pružalaca javnih usluga preko javnih preduzeća, počev od javnog preduzeća Kumanovo gas, značajno proširenje gasovodne mreže, posebno stavljajući akcenat na staru industrijsku zonu, odnosno njeno potpuno gasifikovanje, posebno stavljajući akcenat na staru industrijsku zonu, odnosno njeno potpuno gasifikovanje, i da se svuda gde će se raditi nadzemna infrastruktura sa asfaltiranjem postaviti i odgovarajuća podzemna infrastruktura u delu gasifikacije. Trudimo se da ceo projekat koordinišemo zajedno sa Evana Makedonija, svuda gde će se raditi na tim glavnim ulicama prve kategorije i uz ozbiljne finansijske investicije da nas prate i u okviru spuštanja kablova, kao što je slučaj sa ulicom Moše Pijade. Ovo govorim jer je po budžetu, odnosno zato što prethodno nisu bili saslušani nadležni organi iz sektora za komunalne delatnosti, te da vas i građane informišemo o ovoj stvari. Dodatno zadržavamo isti iznose za finansiranje sporta i za finansiranje kulture. Na pojedinim mestima imamo simbolično povećanje, ali kako god, obaveza opštine je da maksimalizuje ovaj budžet s obzirom na to da je isti zamišljen prema planiranim prihodima, a bit će svakako i donošenjem odluke o prodaji državnog zemljišta u industrijskoj zoni Novini i Rečica, koja će imati viši stepen uređenosti po završetku projekata tamo, što će nam omogućiti da dođemo do dodatnih prihoda kao opština, realno negde do juna meseca. Ukoliko uspemo da to realizujemo ili najkasnije u julu, još jedan rebalans budžeta. Ako uspijemo napravimo ili najdosna juli, ušte jedan rebalans na budžetu. Кога на дозволениот максимум определен во буџетскиот циркулар. Kada dozvoljenom maksimumu utvrđenom u budžetskom cirkularu dodamo saldo prenetog viška, dodamo i prihode od PDV-a, kao i kapitalne transfere sa drugih nivoa vlasti, u ovom slučaju reč je o mađarskom kreditu, onda dobijamo ukupan iznos osnovnog budžeta, koji u koloni osnovnog budžeta možete videti da iznosi 1.258.445.880 denara. Kada istom budžetu dodamo i prihode od samofinansirajućih aktivnosti, prihode od dotacija i prihode od donacija, dobijamo visinu ukupnih prihoda u predlogu budžeta za 2026. godinu, koji iznose 2.090.039.677 denara. Polazeći od visine prihoda, isti su preneti i tačno raspoređeni na rashodne stavke, podstavke, programe i podprograme, kao i po korisnicima. Rashodi su podeljeni na kapitalne i tekuće operativne. U kapitalne rashode spadaju kapitalni i razvojni projekti opštine Kumanovo, dok u tekuće operativne spadaju rashodi neophodni za svakodnevno i tekuće izvršavanje obaveza opštinske administracije, budžetskih korisnika i javnih preduzeća. Razvojni program, koji je prethodno pomenut i detaljnije obrazložen od strane rukovodilaca sektora iz komunalnog sektora, sadrži kapitalne rashode koji se prenose iz 2025. godine na osnovu prethodno zaključenih i delimično već realizovanih ugovora sa izvođačima, kao i završenih postupaka i zaključenih ugovora, ali još ne započetih u realizaciji. Najveći deo razvojnog programa odnosi se na kapitalne projekte iz mađarskog kredita, za koji možemo reći da je raspoređen po rashodnim podstavkama i programima, odnosno da se tačno zna za koje projekte će se koristiti, za veći deo kojih su već započeti postupci, neki su već u toku, a za značajan deo su postupci završeni i izvođači izabrani. Opštinska organizacija Crvenog krsta Kumanovo realizovala je donaciju od kompanije Drexelmeier u vidu paketa hrane i novogodišnjih paketića. Prema saopštenju Crvenog krsta Kumanova, donacija je distribuirana socijalno ugroženim porodicama koje žive u teško dostupnim ruralnim područjima i planinskim selima, kao i socijalno ugroženim licima na području opštine Kumanovo, Staro Nagoričane i Lipkovo. Posebno je dodeljeno 30 paketa hrane udruženju slepih osoba u socijalnom riziku. Novogodišnji paketi su također podeljeni regionalnim školama u ruralnim područjima,
kako bi se najmlađima donela praznična radost. Dečak je prva novorođena beba u Kumanovu u 2026. godini. Beba je rođena rano ujutru na odeljenju za akušerstvo opšte bolnice Kumanovo. Majku je posjetio gradonačelnik Maksim Dimitrijevski zajedno sa direktorom bolnice Sašom Stoševskim. Во оваа прилика најпрво ми сакам да ја честитам новата 2026 година на сите граѓани на Куманово и на сите граѓани на Македонија. Ovom prilikom pre svega želim da čestitam novu 2026. godinu svim građanima Kumanova i svim građanima Makedonije. Ujedno, tradicionalno, danas smo u opštoj bolnici Kumanovo, na odeljenju za ginekologiju i akušerstvo, došli da posjetimo porodilju koja je rodila prvorođeno dete u opštini Kumanovo. Reč je svakako o 2026. godini, muško dete, pravo i zdravo, želim zdravlje i sreću, pre svega novorođančetu, zatim i porodiljni celoj njenoj porodici. Očekujemo da nam ova godina pre svega bude beričatna, plodna, da bude ispunjena dečjom grajom, pozitivnim mislima i osmesima. Ujedno želim da se zahvalim dežurnim lekarima, ovom odeljenju i celom medicinsko-tehničkom osoblju, koji su bili maksimalno profesionalni, kao i uvek, i koji su nas sve doneli jedno pravo, zdravo, muško dete. Također zahvalnost i menadžerskom timu opšte bolnice Kumanovo, koji iz dana u dan napređuju uslove rada, što je već evidentno, i želim da bude što manje pacijenata na ostalim odelenjima, a što više pacijenata na ovom odelenju, na kome se uvek, kada god dođemo, osjeća smeh. Имавме прво бебе, живо машко дете, второ дете во семејството Реджепи, 3300. Imali smo prvu bebu, živo muško dete, drugo dete u porodici Redžepi, 3300 grama, rođeno spontanim porađajem i beba je dobro. I žena je dobro i beba je dobro. Dakle, prvo, 31. smo imali 2 porođaja, a ovo nam je prvo u ovoj godini. Sada očekujemo izgleda još 2, ali to se nikad ne zna. A sa tim da se smanjuje samo u Kumanovu broj, sa tim se ne slažem, jer se smanjuje broj novorođenčadi u celoj Makedoniji. Da ne kažem i na celom Balkanu. Nemam statističke podatke da bih to tvrdila, ali broj se smanjuje. To je neki trend, a mi smo imali i određene probleme koje se trudimo stalno da smanjimo. I sa anestezijom takođe. Dakle, nije samo Kumanovo u problemu, već ima i 3-4 grada, kao i čitav Balkan. Bar za Srbiju, Kosovo, Crnu Goru i Albaniju znam da postoji nedostatak. Ali taj nedostatak nije od danas, ni od juče, već traje nekih 30 godina unazad. Neka rešavaju oni koji misle da će to rešiti. Ne znam. Во 5:40, вториот ден од 2026 година, добивме второ машко новороденче. U 5:40 drugog dana 2026. godine dobili smo drugo muško novorođenče porodice Redžepi. Samo novorođenče je rođeno spontanim porađajem, ali kod određenog broja novorođenčati postoji potreba za specijalnom neonatalnom negom, tako da je i ovo novorođenče od strane pedijatrijskog tima prebačeno u poseban deo radi dalje nege. Novorođenče je rođeno sa umerenim respiratornim distresom, odnosno sa problemom disanja, ali nakon uvođenja određene terapije, ta poteškoća sa disanjem je prevaziđena i nadamo se da će i dalje, tokom boravka u porodilištu, beležiti sve veće poboljšanje zdravstvenog stanja. Tokom današnjeg dana, pedijatrijski tim će nastaviti da nadgleda novorođenče. Danas je 24-časovno dežurstvo dr. Ferihan Bajrami i sestre Fize, tako da očekujemo da će u najkraćem roku novorođenče biti otpušteno kući, zdravo, kao i kod svih novorođenčati koja se rađaju sa određenim stanjima ovakvog tipa. Mi radimo na tome da njihov boravak u porodilištu bude što kraći. Пред се сакам да посакам
sretna i uspešna nova 2026. godina na site naših. Pre svega želim da poželim srećnu i uspešnu novu 2026. godinu svim našim sugrađanima, svim građanima Republike Makedonije. Da im poželim mnogo sreće i uspeha, pre svega zdravlja i, kako kaže gradonačelnik, mnogo manje poseta drugim odeljenjima, a da očekujemo sve veći broj poseta ginekologiji i akušerstvu. Što se tiče tima sa kojim radimo, imamo vrhunske profesionalce. Spremni smo da dočekamo što veći broj majki i porodilja. Kapacitet bolnice je solidan, ima prostora, a trenutno, kao što znate, imamo problem sa anestezijom. Ne samo u Kumanovu, već u celoj Makedoniji. I taj problem za sada nekako rešavamo. Na konkursu koji je bio raspisan za specijalizaciju javio se jedan specijalizant od 29.12. i on je već u radnom odnosu u opštoj bolnici Kumanovo. Raspoređen je na hiruško odeljenje, a takođe odobravamo specijalizaciju i za još jednog mladog lekara. Očekujemo da do kraja godine, odnosno u narednih godinu i po, dođe do normalizacije stanja sa našim domaćim anesteziolozima. Konkretno, za ovo odeljenje planiramo da u 2026. godini uložimo posebnu pažnju, pre svega u kompletno renoviranje odeljenja. U planu je izgradnja apartmana, odnosno apartmana za majke, porodilje i decu, kako bi se pacijenti pre svega osjećali udobnije. Kumanovski obućari su proslavili Svetog Spiridona, zaštitnika zanatlija, tradicionalno sečanjem kolača, izborom novog kuma za predstojeću godinu i osvećenjem ikone. Obućari su u dvorište crkve Svetog Đorđa započeli proslavu Svetog Spiridona, čudotvorca. Iako obućarstvo trenutno stagnira, borit ćemo se svim snagama da Kumanovo ponovo postane grad obućara, s obzirom na to da kupci prepoznaju kvalitet domaće proizvodnje, naglasila je Frosina Petrovska, kuma proslave i vlasnica kompanije Glečar, koja je više od 2 decenije simbol tradicije, kvaliteta i posvećenosti u proizvodnji obuće. Za novog kuma proslave praznika Svetog Spiridona izabran je Aleksandar Masevski, jedan od vlasnika Masjaja, kumanovske firme sa 30-godišnjom tradicijom. Со децении го прославуваме чудотворниот светец Свети. Decenijama proslavljamo čudotvornog svetitelja Svetog Spiridona, zaštitnika obućara svih nas, zar ne? Decenijama se proslavlja tako da se iz godine u godinu kumstvo prenosi sa jednih na druge kolege, lomi se slavski kolač, prenosi se ikona, imamo ikonu sa starim obućarima iz Kumanova, tako da se ona čuva u firmi, pa se potom donosi kada smo mi kumovi i predajemo je sledećem kumu, tako da mislim da je to veoma lepa tradicija. Trenutno je takva situacija da u manastiru ne može da se služi liturgija, pa se zato ovde održava. Imamo goste, svi se okupljamo, mnogo nam znači. Tako da mislim da treba da se nastavi, iako zanat malo stagnira, ali smatram da treba nastaviti sa ovom tradicijom. Što se tiče broja majstora, vi znate, nekada ih je bilo preko 30, 60-ak, ne znam tačnu cifru. Privatno, zanatski, znamo kako je bilo ranije, ali sada u ovom trenutku broj je znatno smanjen, kao i obim posla. Radnika je takođe manje. Mladi ne žele da nastave u proizvodnji, pa se i radna snaga smanjuje. Nadamo se da ćemo uspjeti da ostvarimo cilj, da Kumanovo ponovo bude obućarski grad i da ćemo se zato boriti svim našim snagama. Da, ova naša tradicija već je 100 godini. Da, ovu našu tradiciju već godinama slavimo mi, obućari Svetog Spiridona. Ove godine meni je pripala čast da budem kum, što mi je svakako velika čast i zasluga. Neka je sa srećom svima koji su pre mene bili obućari kumovi. Posla ima, a za ubuduće očekujemo da bude bolje, uz više truda i svakako uz više rada. Atletski klub Kumanovo proglašen je za najbolji atletski klub za 2025. godinu. AK Kumanovo je također prvi na rang listi omladinskih klubova. Imao je sjajnu sezonu, osvojivši 120 medalja sa državnih prvenstava, 33 sa atletskih mitinga, ne računajući dečije kategorije i takmičenja. Imali smo 3 državna rekorda, od kojih je 2 postigla Teja Leksovska u omladinskoj kategoriji u bacanju diska i kladiva,
a u trci na 110 metara sa preponama državni rekord je postigao Mihail Stoševski. Zahvaljujemo se svim našim pristalicama i navijačima na podršci. Prva takva dupla titula bila je 2014. godine, a danas smo i dalje na vrhu, isključivo sa sportistima iz sopstvene produkcije iz našeg grada, saopštio je Atletski klub Kumanovo. Plivači plivačkog kluba atleta iz Kumanova postigli su zapažene rezultate na međunarodnom plivačkom mitingu Atlas Winter Cup 2025, na kojem su učestvovali brojni renomirani klubovi iz zemlje i inostranstva. U jakoj konkurenciji Florijan Ramadani se istakao osvojivši prvo mjesto u disciplini 100 metara prsno, kao i treće mjesto u disciplini 50 metara prsno, čime je još jednom potvrdio svoj kvalitet i sportski napredak. Pored njega na mitingu su nastupili i Danilo Drašković, Hristina Ristevska i Lana Bogdanović, koji su svojim nastupima postigli solidne rezultate i poboljšali svoje lične rekorde u nekoliko disciplina. Klub ističe da je ovaj nastup još jedna potvrda kontinuiranog i profesionalnog rada sa mladim plivačima. Kulturno-umetničko društvo Srpski ves održalo je novogodišnju priredbu Novogodišnja čarolija, tokom koje su članovi recitovali i pevali novogodišnje pesme. Posebno interesovanje izazvao je prvi nastup dramske grupe, a mladi glumci bili su pravo osveženje. Priredba je imala i humanitarni karakter, jer su članovi donirali paketiće i slatkiše, jer svako dete zaslužuje radost i sreću. Neka 2026. bude godina srećnih vesti. Hvala što ste bili uz nas. Uživajte, radujte se i veselo do sljedećeg susreta. Je krepka